علی دی آمد تے لاؤ نعرے، علی دی آمد تے لاؤ نعرے، دیوار کعبہ بھی پئی پکارے، اوے علی دی آمد تے خوش نبی نے تو من علی نو، تو من علی نو، علی علی تو من علی نو، علی علی وقت نہیں ہے بابا جی، آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ایک منٹ آخری شعر عقیدہ دے رہا ہوں، اور مائک آپ کے حوالے صدیق عمر عثمان دا سنگی، یہ بزم ناد رحمت للعالمین کے پلیٹ فارم سے پیغام ساری زندگی کے لیے عقیدہ دے رہا ہوں، کیا آئندہ ملاقات تک یاد رکھیں گے، صدیق عمر عثمان دا سنگی، اور سبحان اللہ او دی آنی ہے جڑا سننی ماں دا پتر ہے، اجے نہیں، پہلے شعر سن کے سمجھ کے ہاتھ چکے بولنا ہے، صدیق عمر عثمان دا سنگی، علی دا نوکر نہیں ہون دا بھنگی، صدیق عمر عثمان دا سنگی، علی دا نوکر نہیں ہون دا بھنگی، اے دسیا سانو ہر ایک ولی ہے، تو من علی نو، علی علی تو من علی. بہت شکریہ، آپ سب آباد رہیں، آپ کا پیار